Pejanović Saša, sa urođenim i usađenim srpstvom u sebi, nije hteo sa crnogorskom vlašću da trguje i talasa, pa je zbog priznate nezavisnosti Kosova od strane crnogorske države digao svoj glas protiv, jer nije hteo da prlja obraz i ruke. Zbog stava, iskrenosti i hrabrosti izgubio je posao u policiji, mesece života provodio je u hladnoj betonjerci, ali je ostavio primjer svima nama, a pre svega svojoj i nekoj budućoj deci, da u životu treba biti čovek sa stavom, a ne kukavica koja moli i kleči. Tučen, mrcvaren i na kraju mučki ubijen, tvoj duh je zauvek na Balkanu prisutan i čeličan. U snu savest tvojim dušmanima uznemiruje i brije. Na Balkanu nema više ni jednog Pejanović Saše, Srbija sve manja, a sadašnje generacije obraz za šaku dolara prodaše. Veliki si bio bokser, još veći vernik i čovjek, takav junak kao ti neće se roditi dovijek. Srbiju čeka još po koja sa strane nametnuta separacija, u ambisu je duhovno cijela nacija. Pitam se šta bi ti rekao nama kad bi mogao da vidiš ovo današnje stanje, ali smatram da bi heroj poput tebe opet pokazao zube, a nikako odustajanje. Slava ti, veliko ti hvala za sve.